What German mampeni aproba or dear bar santimemuno. Santinia brantia bia what's a German in fear p edia chira baby. A year and 1 year who jury. Say what Jana Jumanina to ho a baby. Enti menene betchum. Akwaba. Yeah. Yama umusone asante samwa. Sebi bru to tonase. Na omane koso German memu. But shame camera ni muni nkasa. Yeah. Fa German kasa eda wo ho adi. Uwie a ni aba asante di mu na amanfo hu sampa. Santini akotre German ene ene hie. Eine wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Es heißt Manhyia Duah, Kwaku Duah. Amen. So sagen die Deutschen und herzlich willkommen zum Opemsuo Radio. Dankeschön. Kanichi na omosante. Busuafo ne adofo mo mechia mu nyina wa hobrasie mu na medin de Kwaku Duah mete Germany Hamburg. Messiah Tree Radio Germany presenter me wo Hamburg mamu Tree Radio Germany die obia enimiko social media nyina na emani je se masaba Opemsuo Radio na meni omu bidi nkuta ho mefi se eho Ghana ana yimfuma wo ya Ashanti niba Germany so anamete for the last 20 years. Akwaba Yeah. Nice. Ghana ekrobe so na ofri. Me ma menom efri Nnuaso. Okay. Na Nnuaso ewo ukọ unam ukọ Antwa. Oh wow. Yeah, Abidjan kwanta no apai na ukọ Nnuaso na me na mesa free merekriamoa. Okay. Efie Mrs. Kobedu say. Wow. Amokom so ana menyine yeah, that's it. Amokom this year. Good. Ebia na kan wa German mampani etua na monwa ba Ghana. Na waba wawo na Asante hene ho. Na wodi akire ababi. Adwuma wo ye nyina wagya to ho. Eye die ntia. Asante ayo man. Ye kan Asante a se bia na enipa bebre ntiase. Okay. Every say ebra yen Asante ana Ghana fo ebra ya bo abroche no. So wo di wo kra wo bi te se bi wo ye Ghana ni a obisa wo se Ghana ni asem e be free na no be ba se Ashanti eti sen. Wow. What do you say? Yeah. Ana bye no susu no. Ye frabroche e ba ne asa te se ye president the Henstein-Meyer. Henstein-Meyer. Ono so e ba na waba abetia yura. Nana boudia na bomu. Then say ehye ni je say German enkita hodie for over 50 something years. Na say bi o baba bedu the whole Bundes president. Ababa bedu ha say na say bi nki hu ye die nka omo bank omo ta ne politicians no netahia. Ya ne ye ka say Opemsuo wo yi wo hene oburu wo hene bia o wiase so a ya na enipa bia entiase. Ana buchi no so no any German it is a Bundes president abaga na mamu no oba Opemsuo ho de a na wo say yenso ye di akire baby. Wa Asante se mu hia pa wa ya de ene ko wono be de mo wa buchi ho no se mo te se opani bi fra buchi ho abaga na wa ba Asante hene ho a eya na sei na moje no na mo hwe adwuma so ayewura kotoko hene ya ahohoaho abai ne anigye bai na munya ewu na no tumfo kotoko hene nyame ana ehira no enu ti ne efre no the King Solomon di nyame kopon enwumsra ewo ne so. Okay. Ye pese Ghana man nyina sebi ya mamre ne ya mane eni se di Asante ama wiase nyina do Ghana no won sua nema emfri Opemsuo ho fi se sai nyansan we no ai woni trim no ebi ni bebia
Good. Yan share German almost system of government. Amamuno. Papa ye obaye. Or your president. Na chino obi oho and I say no almost system of government no eti. Okay. Omu system of government no. Was say you will be to say president or prime minister. Ana yesa you were president that you elected no. Okay. Honomu. Okay. You ana we no the Bundespresident. Say parliament honomu. Yenya yi president no. Omani nyina to aba ayi nipa ba ko a oba be di omani so no. As a president no. In parliament honomu no. Omu sa to aba. No ma yi nipa ba ko a onu no wosa so nche president no cry. Let us Ghana had a speaker of parliament. Yes. Wow. What they say Ghana hanke be kan speaker of parliament. Now when you need 2 minutes kuta no. And I'm say the parliamentarians ni nyina na ato aba ayi ni nti no. Ogina ho no mo e de ma president no boa no e woni dwumadie bia mo. Without the bia decision bia president ni be take bia na parliament be take bia. He's the last person. Wow. I wasn't in Sashasi. Like I say, Papa ya obaye German na wona ye final say ya okasa obi anka bi mampani ne tumi so pa. Just bibi bia obe bia no. Okay. I also consulting. Wow. Na at least ono so ede na dwenkyere etache say omo de decision bia wo parliament a. President no assign ana ne policies ne nema bi opeso ye bia no. Owie anase embra foforo bi kra na ye pese oyeye e wo kro no mu a na omo hyehye ewie a e wo se papa yi ne sa e hyase wo ya Asantini Ghana ni a watena German wo hwa nkitahudi a German aban ne Ghana aban e wo no emprempren a yewura kotokohene ene president yi ahyemu kena no e kwan be na befa so aboa Ghana e be boa Ghana bebre if we say for over 55 years, 60 years. Nkutahudi a Ghana ene German ewo no. Obehwe a your former president Nana Addo Kwaku Duah 50 years friendship between Ghana and Germany no. Omo tonsa de friend no. Omo antonsa amfam friend no kwa. Omo tonsa de friend no fi say onuado ene nkutahudi a omo ne Ghana wo no. Chese omu edom ho ache enunti ana papa yiso ebae no me fa ne se time my aso bae ono so atu ni nan aba Opemsuo na in fact sa ade we na waye no ama Ghana anase bien Ghana fo a sebi ye wo Germany no age obi ansem wow if we say be a Ghana adu no sebi bia wo te Ghana hase na wo hu Ghana adu achi pa Asante adu achi Asante adu achi pa Asante ama Ghana adu achi Asante ama Ghana adu achi etimi ye sure se ba na oba no one Asante ene Ghana e be hyehye nkutahudie papa ebe boa o man no asaboa Asante se wo hwe German a o man no akonanim ye beka say a developed country and Ghana so a developing country o man afi na efifresen German akonanim e wo mfidudwuma mu German akonanim e wo agriculture kwadwuma mu e de pa na nka wususu say German aban de boa Ghana ebe ma Ghana akonanim sector bay energy sector bibia agriculture and asa de enema education so ka education system de sabi ehu hia ema oman bia se education system no ye be hyemu kina na ebe ye fe na secondly ade bako a ese hia pa eye the German system a oma adopt pa eboa obi bia no eye tertiary education wow people are sometimes no say you will Kroma say na without university no one go university you don't know nothing okay
unya adwuma pa enye. By Germany ntisa. No. Germany ntisa. Ade bako a ehu hia pa e Germany eyensa no adwuma. Wow. And from before say ubeko school ababedu on your 10th class no. Me ban say within 16 hono no. Na say you uwie school hono na. Your results now omope. Okay. Obi a went me and do that sector hono bia no they make sure say ubenyansa no adwuma. Okay. Ubesua wonsa no adwuma. So within 16 17 from 17 going to 18 20 or no. Okay. Now within 3 years wesua wonsa no adwuma. The Oko University no. Obeto aso beko university. Okay. Because be o Germany bia no practicals. Wow. Yeah, omu any practicals no ho echen bibia. Eti sebi wa wo beko university no beba no. Na me kutansa no adwuma. Bibia obeko akosua bia you need me. Without me you can't do any production. Wow. Enti mame no mienu no entam no bibia ni hono a wo de chen me wo. Okay. O de ase. Said the wako school de wasua sandu wo nyina agina pe. Obi agina pe. Wow. Ye de enkomo na eba wiye. Na asantefo amwo Germany. Mutahia na so obi ade na no ba bia wo hia obi a minua ma ha o ma chi o akwabo. Sanity mutahia. Asante ye kuro. Asante ye oman. Ye wa mamre ene amane. Enam se ya asante ne yeti amane ne amamre asenti ne yenko ba bia enja ya mamre ene amane ho no. Ye de ye hene. Ye de ye tumi ne kura ye ya se ya asante no. Upe ye de beba woman no. Uba so a e wo so te ya. Ye mo asantefo ahemfo nyina wo. Ye wa asantefo ahemfo nyina ekuro bia e wo Ghana ha bia no kuro bia ye se ne hin bia no. Ba bia tena bia ne yesi bi wo no. E wo Germany. Esi bi wo. Ye wo nananom da bia ye tade kai afahye da te se akwasi de fofie ni sa days ni nyina dura mo celebrate bi. Na no de ya moto ne mpan. Nananom panyimfo mo humble. From House of Chiefs. Okay. O de ase. Edura akwasi de da. Omo tena se. Edi akwasi de. So wo ma ndi asante man na ekuaku no mo ho na ankasa no. Ombedi ama wo mo. Ye ma o miti mienu. Yeah. Ka asem kire asantefo a e wo Germany. E wo twi ene Dutch kasem. Abusuafo a mo Germany. Titiru menuanom madofonom me yire me ma mamre kwa me maame sisi ene me ma no nyina me wo ma o mo ye mrofo German fo na me sa wo ma o mo so eye tuntum o mo nyina mrofo nyina kra gitum so me ya asantefo ma ni je se me gina Manhyia Opemsuo efie na me de sankrabo we nyina nchia kese efree Opemsuo TV any radio ede bremo chi radio Germany so yegina hase ne abaye bae no so no magie fe and wunderschönen guten Abend ich bedanke euch alle jede das auf jeden Fall hier Opemsuo Radio oder TV schaut mag ihr euch weiter guckt ihr immer Opemsuo TV Radio das freut mich als eine Ghanese als Ashanti das Herr Steinmeier ist hier in Deutschland oder von Deutschland in Ghana gekommen und dann zu unsere Kind, der einzige Kind, das besuchen gekommen hatte. Wow. Herr Steinmeier, Dankeschön. Danke Deutschland, ihr liebt euch. Ihr dann was. Dankeschön. Ihr dann was. Opemsuo TV. Ihr kase Opemsuo a ihr se ihr suma santiman. Ihr pese o kan de achim. Na asantefo a omo wo kra omo ntitwi no. Omo se ihr suma santiman. Eti kan de achim. Opemsuo wo se ihr suma santiman. Opemsuo ihr suma santiman. Ihr se ko de achim Opemsuo. Wir werden unser Queen immer bitten und immer verfolgen. Egal wo ist, hier in Ashanti, Kumasi. Na ye host no, e wo Manhyia Himfie Opemsuo TV. Ye besa kasa bio no.
no so host here. Germany. That's it. That's it. Vida. Vida. That is true. The thing they come here when you for Kwaku Duah for Opemsuo TV, Manhyia Palace.